Arngud kibayap habirut menin kesinglay pat arpangud kiba mansau kentub yaki kena bat ki kentai bakwa yarab ke Iran ya ke Lebanon pau pertei senton ke jingklemran ha ke bau misail ubahe ujongka ulahap pedik hari siap jongka Jericho namar ke jing iparlok jongka Iran ya ke Lebanon jadad ke Iran ha ke bakal syak kerwit sayalade mensau kat sangud kibriu harangkat ke jing syak penjon ke petrochemical menhaka new tarikas ni ublay kibitar biang u Benjamin Netanyahu ha ka ula bom biang sasisin ya ka Lebanon ha ki benta jong ka phang syati jong ka nomba birut ka badai ka sinong dahye ha ka ne ka jing syaatak ka Lebanon Ministry of Health kala pentib ba arngud kibriu kibalayap pan arpangud kibriu kibala mensau kentub ya arngud ki kena bat sangud ki badai ki kentai kane kapan iba habatmu ke Israel kumbasiat yusim omdon kajing penle noei lane pensebei ya ki misail ki jongka siteng mit hadu menin ke step sinengkong ka Iran kala kerwit taki misail bad ki drone bej syaki benta pedeng jong ke Israel pan penhir keput ya kajing kerwit jong ke Israel ya ke Lebanon namar kamla sya paka para kajongka kasya leben ha ke Israel penban ke Israel kala penkre ya ki air defense ki babiang pat klemdon kano kajing mensau lane klemdon kano kajing ya priu ha Israel namar bagi drone bat ki misail jongka Iran ki klempoi jaka kabakam ita mula kalong ba uwei misail ubahe ubadai ulidar jongki misail ke Iran ulah syak kerwit puk haki air defense jongka Israel pat ulah habpum haka risiap jongka Jericho pat layu iba hadin kane kisipai bordar jongka Israel kilalej bantan no daka kali ya une usnop misail jongka Iran ubala ingkong namar kajing kwale syalak pat kwa yarab jongka Iran ya ke Lebanon kibitar biang sasisin Netanyahu ya ke Iran ha kaba ke Israel kala kerwit kala saya ke Iran wala om syamdon ke jing yap briu henrei katsan ngud kibriu kibala mensau ha kaba ke updates naka transnational emergency operation kalayatu ba katsau ngud kibriu kibala mensau kidai hamasher namar kajing kerwit jong ke Israel ya ka petrochemical facility lane ka karkhana sanyum pniang pad uwei ubriu ula mensau ha kajing sya kerwit ha teran hadin gane u Donald Trump ula maham ya bro arliang pakin ya sangeno ya kajing ya hirtma markeliang Perlok naga benta kita kibaong baki kwa banle video lengba ka YouTube kidon sibun ki kibangi haban le pan ngi haban tip henrei ngaru ngamla bantip ka ka ba pidon kam pat ka ba pisem jing henrei ngan subatai kendiat lengkot ya ki benta kiba kongsan pat kiba hakman kaba mengkong kaba pinle kadai ba pihap ban tip lane pihap ban jit ya ka konten lane ka niche ha kaba pihap ban jit lada pikwa panle ya ki film explanation lane pinle ya ki kupor sports ha kaba pihap ban batai ya ki jingele kai baper lane pinle dagi konten lajong kata pinruai lane pinak yaki video komedi lane pinak yaki short film baper kata kasyong hakamon kajong pi rejit tanggaway wat nom penkle lada pin penkle ka YouTube algorithm
kanomla ban itu la pidei ukritor uba kumno bat ka ap kaba pin penon kam haba idit pidei ban jid daka yukat namar kanega yukat kalong ka aps kaba suk tam ban idit kidon sibun ki kibangi haban le kibarit kibaria kibangam la ban batai lut nretang la danga tip suwa ya ki jing kidong pi ngan sabatai kumno ban le ya kita ngakermen banang ne sakman pin persyang pat pin sanang roy haki por giban sawan pat kawai ru yaisha haba pi upload kawai om don bapej yai upload piang la kumno ar lane lightly hakasi tayo hadu baga YouTube algorithm kanda itu yapi tapi day Twitter jong kano kabenta wat nomlej upload yaki video jong kiwei lane ban upload da kiwei pat kijaj video nuksa kumga video habapi batai sepang ke football wat nomlej upload yaki video kiba batai yaki film romantik namar ki audiens jong pi kin kulmar wat ka YouTube algorithm ru kan kulmar hublai sibun